يا مد بكم سأميد يا حواسا تجاجلا سبا مد بكم سا برسيسا سينا دا سينا سبسا برسيسا سينا دا سينا سبسا بغنو رفته تودا غمني سيسي من الكاني غمني سكنوا فنه الدقيقة دامني سكنوا فنه الدقيقة دامني سكنوا فنه الدقيقة دامني يا مد بكم سأمي يا حواسا تجاجلا سبا مد بكم سا برسيسا سينا دأسنا سبسا برسيسا سينا دأسنا سبسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كن خبجمتوتا خردبتوتا في أمنتي إسلاماتي في سينا ورمودا أكمنا قيامتي إيغاري ربنا قايسينتي آتهو برنون خينيا خفيادا الرخوتا صدمي توكوتي guyyaa dabree kutaa 31 eegallee keessumaan nu dhuftee karaa dhaabne arra yani chumarraa jalqabumarraa haa eegallu jalqabumarraa haa eegallu hanga gartee gaawa afurii takka qofaa irraa dubannee bira kunne. Kanaafuu barnoonni keenya kutaa 31ti. kutaa 31 kana keessatti muka tokko ookiyoo kuduraa waan namni nyaaturraa isa maqaan isaa akka afaan arabatti kurumbaa jedhamu arabni kornubuma jetti. kunoo kana kornub arabni ka jettuun takkaawu malfuuf ka jedhaniin ookii koobashiis ka jedhaniin kana nu birattis raafuu mataa maraadha takkaawu marataas numa jedhaniin kana kurumbattis ni beeyna nutis kurumbaa numa jenna nuti warra Hararfaa namni hedduu kurumbatti beekaa. isa kana irraa bu'aa inni qabu wanni kun hangam takka gartee gaa fayyaa namaatiif faayidaa akkam qaba waa'ee fayyaa keessatti kana rakkina inni qabu inni nuu gartee gaa rakkina waan hin jirre irraas kanumarraa jechu jalarraa waan itti deebineef dheengaddoomaa waa hin dabarsine. kana akka afaan oromottis kurumbaa numa jedhama akka raafuu mataa maraa yookiin marataas numa jenneeni. isa kana jechuun inni kuni waa gosa hedduudha qaba. gotisaa adiidhaa jira isaa irra hedduudha, diimaadhaa jira, gosa adda addaa qaba jechuudha. diimaa adii kana malees gosa adda addaati qaba. kanaafuu cuftii isaatu inni akka beekamaadhaatti wanni kuni wakulluhu haarru yaabisun filuulaa jedhan sadarkaa isaa. diimaan isaatis kunoo kana adiinis kanuma gosa adda addaa qaba gaa kunis xiqqishoo addeenya irraa gosa biraati kun addeenya irraa gosa biraati. kanaafuu inni sadarkaa yani duraatti jiraa jedhan oowwaa fi waa goggoysuu keessattis waan xabi'aa yookiin uumama rabbiin irra uume keessatti waa goggoysuu qabu ka oowwaadhaati jechuu inni kuni hedduu viitaaminaata yani waan qaama namaatii qabu bu'aa qabu yani akka maadinaa fi kaalsiyoom hadiida yani waan qaama namaatii bu'aa qabu hedduu if keessaa qaba. barnoota ammayyaa hundaan gaa hedduu irraa dubbatamee jira. kanaafuu bu'aa inni qabutti haaseennu sadarkaa duraatti maaliif gartee gaa bu'aa qaba inni hoggaadha jenne moyni kuni asirri isaa yookiin cunfaan isaa
dawaa kan jabaadhaati nama gaasiri itti jiruuf takkaahuu qochumaan isaa yookiin garaachisaa rakkina qabu hamadaa qabu hedduu gartee waan akkan fayyadu jechu تنافو أفان ربتي كان جانين عسير الملفوف الطازج يعتبر من الأدوية الناجحة لعلاج قرحة المعدة إني خني يوغرتي غادا خني فوراني سكراسي تمغورتني ميفتني نمنتي كومتكم كدو غتاتي نما قچمان سامدا قبو وان أكان جباداتي جيچو وان دفر راخوچيسو جيچو كان دوا غراچ فيانا من قبنيتي يجيچو إن لمدى خنا دبرسيني جرجتشو فعسيره أيضا علاج مفيد جدا لمرضى السكر حيث يعمل على خفض نسبة السكر في الدم أفعل تشوتون وري بريسو وبريسو وانني بواقبوف إسلامدا لكو إسلامداتي موينخني شنفان إسايو داخني خدو غنتاتي hedduu waan akkan nama dhukkuba sukaraa qabu hedduu faayidaa qabuuf jechu maaliif gakkuchiisa jechu dhukkuba gartee gaa sukaraa kajaan kana dhiiga keessa jiru fincaanii teessanuma gakkuchiisa jechu namarraa kanaafuu warri sukaraa faan itti fayyadachuudha qabanii akkana inni sadaffaadha الكرنب يفيد في حالات طرد الديدان من الجسم أكلا وشربا مو خنا ماسيس yoo nyaatan taates yoo dhugan taates asiira godhatanii karumatti dalagatettu ilmi namaa yoo itti dalagate raammoo waan namarraa garaa keessaa nama baasu jechuu minni adda addaa raammoolee adda addaa qoricha isaati jechuu yoo akka namatti hin dhalanne haa godhu jechuu xardi jechuun akkana tajirtu namarraa baasaa wanni kana gaa akka hin dhalanne godha jechuu kana إني أفرفادا وكخنا جينينسيا ويا دبر خيستي الملفوف المسلوق مفيد جدا في حالات فقر الدم إن خني دي ما هاتاتو أدي هاتاتو كرمبان يو ساتي سني تكاهو غرتي أفلني نياتن مالف دوالا يو جنة نما ديغن قبني هدو فيدا يعني بو أقودا قبا في جيتشو ورد إنساني يعني xiqqaadha dhiini dhiigan qabne kana hedduu kan fayyada jechu waan dhiiga bareedaa namaa fitu kana faqraddamii jedhanii kana akkasii wajjin ammaas wa amraad ilmafaasil jedhan rakkina humnaa jilbaan na dhukkuba duydaan na dhukkuba harka kanaatu humna na dhukkuba yoo namni jee asiira isaa haa dhugu akka kana inni shanaffaadha الملفوف ينشط عمل الكليتين ويساعد في طرد الماء الزائد عن حاجة الجسم مو إنه خنا ماسس لكوي سشنب فادت وني دواتيف يو غرتي خدو غنتاتي مالف دوادا يو جن أسيرا غرتي يو خدو جوتاتي أكاني غرتي دلقا خليل ماني أكا غرتي إسين دلقا دوغو أجيچو مرقان سيكا غارت أماس بشان قامنا ما خيستي دبلمو حاجة نماتي أتشي غرتي قامتي أوان قامنتي حاجة مو أتشي وان نمرة خدشيسو جيچو بشان غاف غري بشان نمرة ورابن ما أصفر جانيتي بشان دالتشي توكو جرا خغرتي غا بفادويتو سني فكاتو إنينو هدويتو مراهي بشان غرتي سن أكا قام نمات هنگا قامنتي حاجة مو ملي سوالتين قبامني قولا جيچو gaaf garii gartee bishaan namaa wali qabamee garaa rafaa guutee irraa waraabanii cinaacha bakka adda adda dhufee bishaan daalacha jedhanii xuratti irraa dhukkuba jiru jechuu waan haarayaa miti kana waan qaama namarraa hucciisu kana inni jahaffaadha almalfuufu كرنبان إنما تامرا آخون يفيد في حالات التهاب القصبات الرئوية نما قرتي ركوبة صنبا قبض جانين آلا صنبا جاني ركنا صنبا قبض خجانين التهاب جيتشون ركوب نتي أرقمي بالبلا يعني كنا خنا جرى جيتشون أبر خنافو ركوبة صنباتي في الزوادة هدو وان قرتي قابوا قبو في جيتشو كنا lakkoofsa jahaffaadhaatti akka kana dhukkuba sombaatii fi dawaadha jechuudha. Kana lakkoofsa torbaffaadhaatti wanni beekuu qabdan almalfuufu
راف متى مراد خني يساعد في تقوية الشعر والأظافر أكلا مو إن خن وني دواتي فماسيس وني بيخو قبدن رفين سنة مرة تجتو قينسا دكم نتدو في قينسا نما برسي اتدو فجاني قينسا كانوا أداتي رادو نمر رادو أولا نما غري غرتيغا يعني ردو ركنا ميك رت في دود خنا akka rifeensi isaa nageetu irraan ciccinne dhugaatuma kanaan dawaa rifeensa mataa fayyadu akkan ciccinne ka godhu sanii wajjin qeensa namaa rakkina adda addaa katti dhufu qeensi gartee gaa dhukkuba adda addaatu itti dhufa dhukkuba isa addeessee kanuma ajjeessee namarraa gartee qeensa fixuutu jira kana hunda akkas hin taane yoo qabaate kasan namarraa kuchiisu jecha lakkoofsa 8 الملفوف يقاوم الطفع الجلدية ويساعد على نمو العظام وإنه وندواتي فماسيس أسير سا يوخا نمني چنفاسا ودتي دغوتاتي يوخا نياتو تاتي أكنمتي يو نياتس مالف دوادا يو جنة ركوبا خلو دا في النساء قبافتنا نما بها أولو قد أدى خنا وان درد أبتو جيتو كفي النبني قامنا ماني فجعاني خغدو فنيسا غباتنا رنما بها اول خنا فدو غرتي فنيسا دردرم ما خجنا خن افان ربتي حب الشباب جان سناتاتو خبراتاتو فنيسما الطفل الجلدي جيتون غباتنا نما بو خنا قامنا مرت دو غرتي غافچاو خنا درد ابته جيچو رك غرتي ون خني نمتين باني غودا جيراتوس وان مر راخوچيسو دغماني خنا وجينا مس ويساعد يعني مخغر غارو تكو على نمو العظام لفين ما غرتيغا جولي فا اوغوتات مباسني لفين ما غدينا غرتي لفين ما جباتو غدينا سيرتي غرتي وان غرغارو تكو جچو دكوبا لفيتي فيس دوادا دكوبا خلورا يو خيچورا غبا خنا رنما دفو اساسيه اددا فينيس اددا خنا فادا فيس دوادا نو منياتني انا اني سديتي فادا خنا جنة اني سيلفادا لكويس سيلفادا تمالف دوادا يو جنة الملفوف كله يفجر الأورام طلاء كربان كون أدي هاتاتو ديما هاتاتو قصد أدات كجيرو هدو أدوما دچي ربي قوتودا وخيما غريسو مخانا إني يو تمني شفقاني إيتا قامنا مارت لفتا يو خديبانتا تفدو دولاتا فدوان أداتا إيتي تبكا قبدو تمكا قبدو تجرا تبكا قبني تمكا قبني تجرا akka dhukkuba gartee hamaa sartaan akka afaan araba jedhaniin khansar khajaniin gartee khabiith awraam alkhabiithiyya jedhanii gartee itahamtu qaama namaatiin dhufu kunfaan bakkaas hin qabu akka kana qaama namaa kana bakkuma adda addaatiin dhufa akkasuma dhukkubni adda addaa gartee ka bakka hin qabneetu jira wanni ita jedhamutuni ka bakka qabu ka maqaa qabu arma jalaa yoo gartee morma jala kana yoo kanama dhufu taate ma itti gartee kurfoon nama dhufte guddaa darqiyyaa jedhanii تكاهو غرتيغا يعني الغدة هم جانيني اودو يوخي خلدو جاني ثرم جلانا مدفتتون تنا يوغتي تيرن مدفته مكا قبدي ماس داء الرقبه جاني دكوبا غتيتي دن مدفو جانيتي جرا هدمر ما جانين هرر فاتي مالف نمان مديسا اكنمت غرتي كتنچاتي نمر ديمه هدو غرتيغا نن دكوبو هامادا garuu akka gartee dhukkuba sartaan yookiin goflaa biitii laafiftee jettuun sanitti hamaadhaa miti kanuma akkanaa kanaa dhukkuba hamaadha inniniisi kanaafuu wanni bakka qabuutu jira bakka irra deemtu bakkatti argamtu qabuutu jira maqaa qaba kanaafuu iituma maqaan qabne hundalleedhaaf yoo irratti dhaban isaa xiqqaa dhalatee amma gartee yookiin dhukkuba namatti uumamee iita takka yoo garte fedhu ka fedhe haa ta'u cafaqeetii irra kaaye ونقول نك هبتي سولي قبتا شفق الرخاي نجي سجيتشو أماس نبقى إساه يو قداتات يفجر جيتشون نيدو سجيتشو أكخنا لكو إسا سيلفاتي إذا إني لكو بغرتي إيتا قامنا مرام باو وانا مرة بقى إسيو خيدوس لكو إسا خرنو فاداتي كرنبان مالف دوادا يو جنة الملفوف كله يلحم الجراحة جان إنخن ولقلان خناتاتو أدياتاتو ديمهاتاتو يوم داتنا
gubbaarratti ka godhan taate cafaqanirra godhan dhuguullee numa fayyada madaa akka daftee waliin mayritu godha jechuu madaa gartee afaan sii wali qabatuu didee walitti waan qabu jecha waan akka waliin mayritu godhu kana inni kudha tokkoffaadha kurumbaan yookiin raafuu mataa maraadhaa wanni dawaatiif maali yoo jenne almalfuufu yunaqi sudada al-ahshaa'i jaan inni kun sharaaba isaa godhattee yoo kadhuydu taates asiiratti gaa warri beekuus jechuudha eegartee gaa daayitee kadhuydu yoo taates akkanumatti nyaattullee waan marrimaan kana keessa dalaysiisee nyaata namarraa baasu jecha nama garii gartee gaa garaan isaatis hedduu goggogaadha nyaatullee nyaannilleen gartee gaa karraan dalagamne karraan baanee jira inninis waan qulqulleessu jechaadha gartee gaa qochuma kana keessa meeshaa garaa keessaa dalaysiisa keessuma akka asiiraa gootee yoo cunfaa gootee kadhuydu taate namarraa dalaysiisa jechuu namarraa yaani waan garaa keessa jiru kana hanga xiqqatti keessaa kuchiisa jechuu kana waan hamaamtuu garaa keessatti haftu tirfiilee inni kudha lammaffaadha lakkooysa kudha lammaffaatti maaliif dawaadha kurumbaan oo jenne almalfuufu yunaqi alkabida min alawraami wayufeedu inni wallaansa yoo qoricha tiruudhaati kurumbaan qoricha tiruudhaati jechuu beeka akkamitti ni qulqulleessaa jan tiruu tana gartee gaa dhukkuba adda addaa katti dhufurraa waan tiruu hedduu gartee gaa dhukkubarraa qulqulleessu kanaafuu warreen tiruu qabdan asiira isaa dhuga rakkina tiruu qabda kajaniin maqaa adda addaatiin haa yaamanii kurumbaan qoricha tiruudhaati nama rakkina tiruu qabu kana gaari kuni kana kudha lammaffaadhaati jenne inni kudha sadaffaadha maaliif fayyada yoo jenne kurumbaan dhiroo maaliif dawaadha kabiraa lakkooysa kudha sadaffaatti almalfuufu yufiidu ixixaala aklan kurumbaan wani dawaatiif dhukkuba rajiijiidha kajan jiyaa bitaa ka jiru kana tiruu fi gartee gara jijjiin wal fuullee gamaa gamana jiran tiruun jiyaa mirgaa jirti xiqqishoo jiyaa yaani bitaa kanatti gara gubbaatiin ajjeetti malee jiyaa bitaa immoo rajiijii jira ka afaan arabaatti cihaal ka janiin nama rakkina rajiijii qabu ulfina rajiijiidha iita rajiijii ka qabu kuni rajiijii na dhukkuba juma bitaa kanaatu gartee gaa cinaacha kun jalli kana na tullaawee ta'a iita siidhaatii beek kanaafuu malfuuf yookiin yoo kurumbaa yaani raafuu mataa maraadha itti haa nyaatu itti isaa dhugu jecha dakkate akka kana inni kudha afuraffaadha maaliif dawaadha yoo jenne raafuu mataa maraadha almalfuufu yunaqil hasaa moo inni kuni waan dhukkuba cobxuu namarraa qulqulleessu jechuu namarraa yaasee kanagaa akka asiiraatti yookiin cunfaa gootee daayitee dhuguu qabda akkana fallaanuma tokko fallaanuma lama qalasa tokko dhuguu dandeeysa kanaafuu yoo kana akkasit dhuydu taate cobxuu waan jaansan yookiin dhagaa kalee keessa jiru yookiin uffaa keessa jiru waan namarraa baasu jecha qulqulleessuun akka kana kunoo kurumbaan qoricha cobxuudhaati cobxuu mallattoon isiidhaa wani nama gootu gaawaa hedduudha fincaan nama gubsiifti fincaan nama dichisiifti karaan faan cufamee yunaqii wanni janii qulqulleessa wanni janiif karaa kana ba'u godhee fincaan oofa jechuu fincaan nama gubsiifti fincaan nama dichisiifti fincaan xiqqoo xiqqoon nama fincaansifti kana jechuu rakkinni isiidhaa kanaafuu qoricha kanaati qoricha tiruudha yaani qoricha cobxuudhaati jechuu inni kudha shanaffaadha almalfuufu raafuu mataa maraadhaa kuni maramaan kun ramaaduhu yoo ibiddatti guban isa kana yoo guban taate goggoyfameetiin ni gurguramaa bara feetusumaa goggoyfatee gubaa maaltu nu dhibeemi akka kana gariin namaa jiidhaa kana kan marre kuna ibiddi waan goggoysine qaba duuba gariin namaa waan jirreef dhibama almalfuufu ramaaduhu inni kun yoo gartee gaa baaluma isaa kana ka inni nu duraanuu baaluma qofaa bar dhuka keeysaan qabuu jedhan kanaafuu daaraansaa
يوخ قبني دارا قد انتاتي مالف دوالا يوجن يذهب القلاء والحفر يذهب القلاع والحفر أكفانا ربتي أكخنا دارانسا يو قبني دارا ساسا القلاع جتشون أففا جاني رفين سلاغا تنا قباتنا رتي قام قبا خنا نمدفو خنا خبيتي قاف قرين من رايس نمريدو سن دارانسا يو ختلولو قتن تكاديبا تاتي قبنيتما دارانسا خنا بشانين قراني بقى في النيمني قباتنا قنبسا قبا خنا نمباو خنا ديبن نبرا خچيسا أماس الحفر جتشون سسلوقا قرتي الرباتا قرتي ماسيس الكيدا إرغو جلن مسلويتو خناف داران دوارا جتشو داران إسا ترترسي نما خنا قرتي أفان نما أجيسو خنا يوخي إرغو هندن مرة ساكي وان براغو خنا خناف دوارا داران إساتي اتلولو قردالا يوخينو أكا قرتي معجون جاني دي داخني كقوشا قد نمني قرتي سواكتشو ندن ديو إرغون جلفان هكا ساتو تاتي دارا ساتين وان كل ليسو جيجا إرغو هند جلا كان إني خلا جهب فادا الملفوف رماده أكسم ممس كرمبان يخراف متا مراد داران سايو قبني دارا قدن بالنطرون بييتا كتبتم تنطرون جانيني هيا يوهيو بيي يعني بيي على الراه دودفتي سني وجي نقر قرمتي نطرون وجدتي بكا يجرا بكا دوادا إسافي والعسل دايما ولقوتي مالف دوادا ديرو يزيل الحكة هويتو يوخي حساسية أكنا هدون من ياتا أولتو أكان دوادا في وانا مرة خطيسو ورقرين قرتي غاي نبامي نما ميقاتمي تجرا خنافو إسا قبين من داراساتي في نطرون سن اتبتاتي دايما ولق قد ايو ديبه اكزيما تكاو اساسية خلو يعني خلو دا خجان كنا وان دفين مرة خدشيسو يزيل الحكة وسائر الآثار تلاء وما براء أستانا مرة دفتشفاو مداتي النجرة مداتي في الرؤوفة بريدون فلا إيغا كاكس فيتو تاتي كرمبا قبي دارا قد حيه أماس نطرون ردي بي نطرون جاء بتدا هيا يوخي غرتي غابي يدا كان يوفين سورة ساتي سقوطا كيسين غرسيفنا ويا فلدرا اللي تاتو إن شاء الله تعالى كنافو إسماس دايما واسدين كان ولي قوتا يو ديبدي چتو يوخي حساسية جاني نياتين سكان نمدد لبسيسي وان دفين مرة خدشيسو خنا ملين ماسيس أستانا مرة تافتيهو لكمني غارين ككروب بيدا خنوغو نمغو راچوم سين مرة تنبسا خنا هنداهو وخيوانا كما داتي جان نمغو لك آما بكا في الإراو وان خدشيسو ندي بني دي بنساني دوان أكان نمني تهاجة مخنيس أخي كردا وان أكان المنا ما تهاجة منما ميقا بطو الله يدومي دوا كان بربادا إيرا دلان دلا قفا ممو دلان الدو يسيدا تر بربادا إني خدا تربة فادا الملفوف راف متى مرادا خني وخي كرمبان يسيل البلغم واللزوجات شربا إني دواء بلغماتي بلغم جتشون أوتا وخي قرورنا مرة انشنة سني اللزوجات جتشوان هو أن نغرتي كسي غنما فانا من أقو آخ جرد إرتو تنهاركسيان غنم نكيسا فورو قوتي قدتي خنا وانا مرة خد چيسو چنفا قرد دوتي دوغي إسالي كنمتي نيادو سفايدا كونو خنا إني خلا سديتي فادا يعني رافو مالف دوالا رافو مسامرا يو جنة الملفوف ماؤه إسخنا بشان سايو خجلا چنفاني غرتي بشان تكشور بوساني تمدا خنتاتي وعسيرو سنما چنفانسا يعيد ندبسا الصوت بعد انقطاعه سغلينا مچتنا مفنافتي وحده جان نقرا جچو سغلينا ما غرتي ايغا چتي وان ديبسو توكو جچو ايغا نچتي اكخنا انم قفتين sagalee yookiin fannaafata nama gartee gaa sagalee dubbachuu dadhabe daakeetuma isuma qofatti dhuga waan sagalee namaa qulqulleessee sagalee namaa banu jechuudha. Wanni kanaa wanni namaa banu tajennutuni
ammaas maaliif dawaadha yoo ka jennu taate nama gartee gaa sagalee isaa eeggachuu barbaadu akkuma zanjabiilee fi zanjabiil murabbaa jan isaa fi daa'ima faa walitti godhatee namni yoo jemmaa sagalee namaa hedduu bareeddii kanaafuu namni gartee sagalee isaa irratti eeggachuu fedhu gariin namaa fannaafataadha akkanuma guutumattuu fannaafatuma yoo waa qara'ees waa qara'uu baatus fannaafatuma irra hedduun namaa jechuu yoo gartee gaarra hedduullee ta'uu baate hedduun namaa gartee gaa nama meeqaatami anuu kana gaafachaa oolu kan ammaa sogguu inni waa qaraasiisu garruus fannaafatuma kana balqabni hundi garagalchee warri akkasii kurumbaatti haa dhuganii namni fannaafataan hedduu rakkatee jiruus kana jechuu sagalee namaatti tolcha ammaas kophuu isaa jenne takkaawuu wain cuqida ma'a sukkari kaana oolaa yoo sukkaraa wajjin ka godhamu taate irra bareedaadha asiira isaa yookiin cunfaa isaa sukkaraa wajjin daakii usii dhugi fannaafataaf dawaadha jechu kana inni kudha saylaffaadha raafuun mataa maraa wanni dawaatiif kun egaa qaama isaa kana gartee egaa qaciratanii nyaatan kanarraa haasa'uu jirra firiin hoo jedhiiroo firiin isaa hoo jirti firiin isaa akkanuma magaala gurguramti akkuma wanni biraa gurguramti بذر الملفوف لكوي سقول سيلفاتي فرير رافو متى مرادا خني عالم خيسن غرغرما وني بيتنيني يحرك الباه مع العسل دايما وجينو غنياتن وان غرتيغا يعني هريبا الكنيسن كان قفا واتا متيرو تا جمنيدي دوبا والقنمتي سالا وان جاموسن خغرتي كغاري نماجه بيسو فريسا خنو كما خبرا دبنوتي دا خالا دايما وجي ولي غردادا وسانيادا بذر الملفوف تكا بذر الكرنب يعني مغالا غرغرمادا فرينسا غرتيدا غانا خنو دوا غرتي غا يحرك نسوس الباها قوة الجماع جام فدنا سنغرتي هدوا نمسوس راهي جيچو خنافو غرتي دايما وجي كخنا ان دي دمي ماس ملفوف جن راف متى مرا وني دواتف بذره يقتل الدودة شربا للريك أماس فرين مخخنا فرين كرمبادا راف متى مرا وني دواتف غنم غرا غبورت نمني يو خلوغتاتي رام مون مرا باسا akka gaari jala hordofaadha akka gaaritti wanni isiniin jennu zigaala tokko malatti dhageeffachuun dhabinaadha agartee gaa kunoo waan dubbanne kana cufa raammoon nagaraa jira maarri yoo jee namni kun gaa waa adda adda irraa himataa miti akka gaari bu'aarraa buufadhaa kunoo dawaa raammooti waan raammoo namarraa baasu firiin isaa magaalatti ni gurgurama ganama garaa agaburra fallaanuma xiqqaa tokko yoo gartee ustee tumteetuma kanuma dhuydu taate bishaaniin waan raammoo namarraa baasu raammoon beeki gaafiifuu waan daa'ima goggodhaniifi miti hedduu waan hadhooytu barbaaddiu takka waan bushoytu tanumaanii dhiqanii hojiisan ajjeesanii kana inni 21 raafuun mataa maraadhaa wanni dawaatiif maali yoo jenne dhukkubbii mataa nama dhukkubuuf dawaadhattuma dhuganii akka kan almalfuufu yamna'u assudaa'a walbukaara aklan wa sharban inni kun gartee yoo nyaatanillee yoo gartee asiira isaa dhugan hedduu gartee asiiraa godhee faa dhuguunis barbaachisaadha namni oguu gartee waan takka ammaan tanatti hajuu taate dhuguunsaa nyaatuunsaa mataa nama dhukkubu namarraa dhorka jechuun dhukkubbii mataatii fi dawaadha walbukaara jedhan aara garaa keessaa ol aaru mataan namaa kun akka gombisaa yookiin mana si gubbaarraa gajji'uuti aarri garaa kana keessatti ol aara dhukkubbii mataa يعني وادي دنفار رفتي جامع القيم تبى نبوي خيزتي بي نبي خيزتي سني أول اللي هدو رفتي وجو جل ديمن لالوان كي من كم نجيت وانقص كفر رفتي جننينو وادي دم رفتي جي كتبه دبته قنافو قرت إمالي قرا كيشر رفتي جا قطشما مداوي قطشما إيتوي جيتي جي دبته أكسما واحد دور رفتي قنا إني دي دمي لما خرمبا مالف دوالا يوخجن نتاته الملفوف ينقي الكلى من الأمراض إن كنا ما سكما مدرة دبر سنة ولا منيكل كل ليس خلينا ما أكا ركوب الرائع جيتشو الراخو تشيسا
dawaa kaleedhaati jechuu kaleena dhukkuba janamni kunoo raafuu mataa maraadha dhugii siin jenna finne insha allahu taala inni 23dha الملفوف ينقي المثانة رافو متى مرا خرمبان غرتن كوني اسير مسايو ديدي افا خنا ستالي ليس افا خنا غرتي ركنا سرا خوچيسا افا غوجان بكا فنچان تولي قبا من كنا افوفا ور بيخون جرابر بكا غرتي نانو غرتي ريفرنس تيماي روسن بكا ميشا غبادا تنا اكاسيتي asitti bakka fincaa wali qabamu kana dhagaanitti dhufaa madaatutti dhufaa iitaatutti dhufaa rakkina adda addaatu itti dhufa kana waan qulqulleessu namni gartee rakkina naannawa kanaa himatu yoo hicobtuu jechuu kuma walii galaatti dawaa uffaadhaati jechuu inni 23dha sani gaari inni 24dha الملفوف ينقي أوجاع الصدر كالسعال يا داود والندوات في النخنين شنفاسا يو خدو دتاته ركنا قوما يو خيمة تتاته قوم متناتو غرتيغا ركنا نقابا يو خجت تتاته يالمنما أسير يو خي شنفا إسخنا داخي أسيتي تكومتي كون فلانو متوكو توكو فادان أكا غارت فلانو متوكو توكون إتدلغت دوسين جنة أكا خنا waan qomatana takkaa qofaasi jiru hunda sirraa qochiisu qoma namaatti taliileessa jechuu kana inni 25 lakkoofsa 25tti kurumbaawwan dawaatiif maali yoo jenne almalfuufu raafuun mataa maraadhaa kuni yuhillu listisqaa'a dhimaadan bidaqiiqi shaciiri moo inni kun ammaa dhukkuba guddaa tokko dhukkuba jabaa tokkoo fi dawaadha maali suni nama gartee garaan isaa iitawe istisqaa'a jedhaniini qaamni isaa miilli kun hundinuu iitawe namuma iita garaa iita miilaa hunda himatu iita kanuma nama gartee bubbuku jettee teessu tana jechuu dhukkuba gartee miilaa oguu jenne iita gartee gaa daa'ul fiil janii dhukkuba akka arbaa nama godhufaadhaa jira sammalee dawaalii janii hidda akka mamaramee namarra deemuun jira kana odoon hin ta'in iita kanumatti dhuftee qaama namaa kana namni gariin akkanuma akkanamaan bishaan guutanitti iitawaami gosa sadii qaba innumaanuhi kakka foonii garaa namaa kana gartee jabaa sanii jira kakka dibbeedhatti dhawamu jira kakka waan bishaan keessaa cuqul jedhanii sadeenuma kana istisqaa oguu jedhanii iita garaadhaa jechuu iita garaa qofaa miila hunda nama iita isaa kana waan namarraa qulqulleessu bakka iititti baate kam godhan garbuu daakaniituma shaciir jechuun kana bidaqiiqi shaciiri jedha garbuu daakanii kanaa wajjin bishaan saatii fi isa wali godhanii usanii takkaawuu isaas gartee gaa daakaniituma bishaan saataatus guutaan gartee isumaa gartee hurreessanii waliin dibanii takkaatti dhawanii jechuu kuni waan namarraa kuchiisaatii iita garaadha dhukkuba akkaa namaati yaalma namaa akeekkadhu istisqaa oguu jedhan meeqaatamiitu gartee gaa qaamni dhumee gartee waan biraa tahee iitee garaa qofarra deebi'ee dhukkuba akkaa namaati dhukkuba tiruudhaa jedhaniini sanuma jala seenaniinisi inni 26 raafuun mataa maraa wanni dawaatiif maali yoo jenne الملفوف يزيل عرق النسا والنقرس وما في المفاصل ضمادا بدقيق الشعير أمس مونخ وني دواتيف نما هدمرتو جيست موجان فالجي بر لكم وفالجي الراهي فالجي يجو لام شمار وان بودنا ملام شيء سجيتشا أسمان قرتي تا آخنا الراخاسي إيهان قجلبان ندوكو بجا قلين سكا قورينا مديرو جانين كنا yoo gartee asirraa kaasee hanga miila jalaatti kutu taate jilba hunda bira kutee afaan arabatti hirqanna isaa jedhama geessamoo yookiin damartoofaa jedhaniini kanaafuu dhiira qofatti hin dhufu dhalattis akkasuma dhufa kana namarraa kuchiisa ammaas nikris jechuun harkaa fi kan hunda nama teessee gartee dhukkuba humnaa kana maaliin ogguucan waan humna namaa keessa jiru dimaadan ittuma dhawanii ammaas ficaa gartee gaa garbuudhaa qarbuudhaa hamtuudhaa fi isa wali godhaniituma usaniitti dhawanii takkaarra dibanii iita akkasiisanii namarraa kuchiisaa takkaa'u iita jechuun harkafaa gartee nama iita'u kana nikris jechuun akka kana takka dhukkubuu humnaa jechuudha
kuni yoo itti jiraachuu baates dibnaan namarraa kuchiisa jechuu wanni beekuu qabdan. Kana inni 27ffaadha. maaliif daba dhiirommaas almalfuufu badruhu moyni kuni firiin isaatis akkasuma maasiis firii isaa qofaa miti baallummaan isaa kun yudirru xamsa heydii dhalaarraa yookiin lagoo ja'ansan xurii ja'ansan dhalaarraa dhangalaasaa farzajatan bishaylami muka tokko zunaar kaja'aniin gartee gaa harar kanafaatti akka kana zunaar kaja'aniin takkaa girdaadatti illee beekuun mala isa zunaar ja'aniin san garbuu keeysa khamayru hedduu gartee waan owwaadha yani garbuuma fakkaata qaama hundaanuu shaylam ja'aniini kanaa wajji yoo ka gartee jalaa kurumbaa tana daayiteetuma sanis firii san firii ka gartee garbuudhaa san yookiin qamadiidhaa san qamadii keeysan mayraa firii qamadii fakkaatu san xixiqqishee zuraar ja'aniini isa san hedduu firraa eegan hedduu horii nyaatu hunda gara ogusaa gartee gaawwan biraa nama yoo namni wajji nyaate hedduu nama ogusaa sanii wajji sanis daakaniituma yoo farzajatan jechuun dhalaan jalaa yoo ol keeyse qaama saalaa keeysa dhalaan kurumbaa kana cafaytee isa sanis firii isaa san gootee waliin jiiftee huccu gootee yoo ol keeysema farzajaa jechuun akka kana maal godha oguujaan dhalaa heeddiin irraa bahuu diddee heeddii irraa baasa jechuu okii xuriisan irraa baasa kun immoo wanni isinii mushaylam wanni jedhamu gaa biyya teenya faa keessatti guutuu keeysaa guuran laal akkuma gartee qamadii fakkaatee waliin mayraa firiis akkasuma qaqalloo takka dhalaa zunaar jedhaniini nama maqaa adda adda beekuun ni mala kuni fiifuu jaluma ol kaayuudhaan jiisanii daakanii yoo jalaa ol kaayan takkaa yoo ka dhugan taate waan ilmoo namarraa baasu waan ilmoo namarraa baasu jechuun kakkaan ogu kana ilmoo namarraa baasaa yookiin yoo yukhriju aljaniina almayyita jedhan akhiman bakka biraatti ilmoo garaa nama duute tagartee gamma amaliyyaa faa jedhanii namarraa baasan tana osoo baasan duutuu tanarraa darba jechuun namarraa baasaa huyi kanaafuu gartee gaa waan akkanaa kana garbuu keeysatti illee namni firraa eeguu qaba yookiin qamadii keeysatti maaliif waan ilmoo baasu kana namni hedduu firraa eeguu qaba jechuudha yotti hajaan nama geessite malee kana ilmoon duuteefa inni 28ffaadha finne almalfuufu ramaaduhu moyni kun gartee kuma jenne sanii gubanii daaraan isaa yamna'u sacfata inni kun waan namarraa dhorku tokko takkaa namarraa kuchiisu maal xannacha yookiin mataa madaa yani madaa mataadha ijoollee fadhuftee mataa madaawee ijoollee adda addaatti gartee rifeensarraa fixee dhallaa godha la walhazaaza ammas boftaa yookiin simiijjii jajjabdu akkatti gartee jalaan oguudha jedhan shif jettee gartee hooqanii dadhaban mana haakima biyya adda addaatti nama meeqaatame ka dadhabu la bakkuma takka miila kana faa takka hatta hanga gartee gaa rifeensa hunda jalaan baaftu nama garii shif jettee ni hooqanii bishaan baafti hazaaz jechuun sani jechuu yookiin boftaa yookiin simiijjii ammoo saafaa oguu jan mataa yani madaa takka mataa keessa dhuftu xannachattis ni beeka namni gariin hedduu ijoollota adda addaatti dhufti wanni kun akeekkadha daaraan isaa yoo gubanii katti godhan taate luxuu kan ni diban isuma kana gubiiti matuma isaa usi yoo jiidha qabaatte goggogaa isaarra bubuusi mataa yoo jiidhaa ta'e madaan sun jiituu taatu daaraa isaa gubiituma irra bubuusi waan dafee irraa qorsu dhukkubakkaan hamaati xannacha madaa yani haadha meeqaatutti rakkatee jira ijoollee isiidhaa tagartee gaamataa madaa ijoollee xiqqishootana iffuute harkaan garraa hidhan takka meeqaatan beeyna tagartee gaa dawaa duraa olii gadi kennaafi turre hunda kanaafuu wanni kun akkan jabaadha kunoo dawaa yani mataa nama madaa'u ijoollee faa hedduu madaawaa yookiin xannachaaf dawaadha ni diban daaruma isaatii kana akkaan waan jabaati inni 29ffaadha kurumbaan wanni dawaatiif maali yoo jenne الملفوف رماده يمنع انتشار الشعر لطوخا موين كن داران ساماس هو داران سا هدو ميسي تيوجي داران سا كان جبارا
jiidhuma kana feetu goggoyfattee gartee yani daaraa isaa goota daaraan isaa mataa yoo ka gartee daaraa kana fuudhaniituma diban taate akka mataan namarraan ciccinne godhaa warri rakkina mataadhaa yookiin rifeensaa himatan rifeensaa nurraa ciccitaa jira gurbaanin mataan duyda duubachi nagaya kajuutu jira yeroo tana yaa sheekaan hin fuune yaa sheeka maarrayyoodha imannan hedduu jiraami olii gadi dhadheeysaa jira dibar dhugaadha moluu yeroo malee jedhanii jira moluun achi kuttee akka akiman baananii 40 ol faa kunnaan ittuma dhiisi namni jibti waan qabu si bar moluus kanaafuu ijoolluma gartee gadii tanaatu gartee mataan kun orran jiru kuni maal godhuu qaba daaraa isaa gubee mataa isaa usee haa dibu mataan aanaa mayduu jechuu yoo barbaade akka kancitu kancinne godhaa ni magarsaafi jechuu kunoo kurumbaan daaraan isaa waan mataa namaa magarsu rifeensa mataadhaa kancinne godhu akkaan akeekkadha luxuu kana mooni diban kana inni soddomaffaadha maaliif dawaadha yoo jenne الملفوف الأبيض قرينها خمني كان جن شفتنو نمتها يعني كرمبان أدين كوني تكاو أو الأخضر مقاريس من قرخون مضاد للسرطان شربا واكلا أخي كدا إني خد يوخد وقنتاته لكوبا خنسر جاني يوخي قرتيغا غفلاج أنين قرتيغا ون رهدونا ما وركنا بيهو جرا بيتين يفاتي لكوبا غفلا خجامو تكاو قرتيغا إيتهمتو نمان رفتسان هدو وانسان دردا باتو جيچو مضاد جيچون قامنا مرة سدتسو قباتوس إساف دوار أجيچو akka garteetti deemee waan takka illee hin gooneef kunoo warri sarxaan qabdan kana qaama keessa si argamee madura gartee maarreedha naan jedhanii madura maarree naan jedhanii karraa murra jedhanii jira akeekkadha muhinni akkatti himnu kun waati akka kan isinii himnu obboleeyyan keenya bakka adda addaati nama meeqaatamii itti fayyadatee yeruma gabaabduu keessatti nama meeqaatamii akka bu'aa harka hedduu sagalee nu ergu jira laafisina kanuma akka himnu kana gartee warra irraa gartee dhukkuba meeqarraa rabbiin itti nagaya godhee jira akeekkadha itti dalagatan malee numan taatuga dhukkuba sartaan yookiin kansar jaansan namarraatiisa faallaasaati inni 31ffaadha almalfuufu raafuun mataa maraadha adiin irra bareeda adiin haa ta'u kaanis haa ta'u yuhassinu camaliyyata alhadmi nyaata garaa kana namarraa gartee gaa akka nyaanni namarraa dalagamu godha jechuu akkan nyaanni namarraa dalaguu godha jechuu asiiruma isaarra dhuge garaa hanguma cikka sirraa nyaata sirraa kochiisaa findeeti ammaas lakkooysa 32ffaadhaatti almalfuufu afaan lachuutii waan hin himuuf ilmi namaa hibarreessa irra hedduu nama akkanatti sora barreessuutu jiraawwi kun akkanuma dhagayetti dalagata warri hin barreessineesi almalfuufu kurumbaan yuqallilu mustawa alkorostooli fiddami nama qulxa dhiiga keessaa qabda jedhaniin rakkina dhiigaa kana keessatti gartee gaa akka qulxa jaansan gartee kana qabda kajaniin namarraa waan kana xiqqeessu jecha akka dhiigni namaa booda gartee dalaguu dhabee waan biraan taane ka dhiiga namaa kana dalasiisee dhiigni ka qaama keessa yaa'u godhu kunoo kana inni 33ffaadha الملفوف يقلل ضغط الدم وينظمه موين خيو خدو غنتاتي اسيره سا غردو فيتو نيادو ديغا خي غرتي خا ديغا اول سخا يجتي ما شاء الله لا اول غرين ما خا هم ميشو ملالو نو هم قبو اكاسيتي غون ما شاء الله لا اول فتنا ويبر دو تي بار ينكن سگيسه يعني نغري نرفتا هدا وچته ميشانو ون لا لا اولني فنجرتو دوبا ديغا خي ibbeeytaahu nagaysi godha jechu sirraaga kochiisa dhiiga ol ka'aa jaansan tartiiba godhaahu yookaan sirreeysa jechuu yunadhimuhu jechaan sirreeysa ka gaaritti kana bira kunne amma gaawayee isaarraa waan inni bu'aa qabuuf hanga 33 takka dubbanne dhiiroo rakkina ni qabaa yoo jano dhiiroo wanni inni nama godhu maaliif hinne wamaa adraarul malfuufi raafuun mataa maraa rakkinni qabu ni jira yoo jenne dhugaga muuyni gariin ka waan takkallee ittiin himne jira
garii mukawaati koti qowaana mafida jani eni qaba rakkina inni qabu maali wajan rakkina isaa barree waan isa san tolchu ka rakkina finne godhu wajji himna akeekkadha tanaas huwa maal rakkina maal fida gujan huwa yuwallidu riyah والقراقرة في البطن قراخنا خيسة تهفورنا مفيدا قرقر جتشو خلنا مفيدا جتشو قرانا ما قرتي قوين سفيدا خنا ملي ماسيس والوسواس جن هدو قرتي واني وسواس اللي نمتني فدا والبخار السوداوية وانا دويتو قرتي مالي خولي اج انسان وانا كنا خلنا مفيدا مالي تو خلنا نما نمتن في النقود وجن اخي كدا وقيم فيا وقودو بطن ركنا إني كبودو بتنيتي أكيني هما نمن غون خنو جلقودني ويخنر ركنا من السودان ويصلحه شرب مائه وتناول الحلاوات واني ساتولچو دغاي فدا أكا أسيرة لغودا أسيرة چنفا غودته يو خدايته دويدوتاته من تكلنون جرتو هوي خرا بريدارا خنوكا خنا جچو نياتو فار چنفا سا لغوداتو مالف داخمه جرامي تيري ونن قرر جتتون تدلغات دوا جمتو بيتا قنافو چنفاسا غوته يو خدو دي اماتي مي خنا ملي ايغاي سدو ديفا يو حلاوات كوامي او تنياته واتكلي نمن غدو خدا خنا واي خرم بادار راو غادا دبنو خنو هنگا غرتي غاوا دكوبا صدمي في سدي تكا الراهم نجرا خنا را غرتي غاوا ربوا الرابو فتو اكا غاربوا الرهبو فتني جل ديمني اچي اسغر گلے نمن گرين گرتے کت دلگتو ولاله متا متا تلے کا گرتے گا ٹلیفون ڈوان اولے دام سی گرتے خنامو دعائی کو فک گار نو گدا اني غاري دنیا في اخره رب ول نو هاغبو ورت فيدمو نما يربها قرون جا امف اسمرت ادامنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مد بكم سأميد يا حواسا تجاجلا سبا مد بكم سا برسيسا سينا دأسنا سبسا برسيسا سينا دأسنا سبسا بغنو رفته تونا قمني في سمن الكاني قمني سكنوا فالنهي الدقيق اللامني سكنوا فالنهي الدقيق اللامني سكنوا فالنهي الدقيق اللامني يا مد بكم سأمي يا حواسا تجاجلا سبا مد بكم سا برسيسا سينا دأسنا سبسا برسيسا سينا دأسنا سبسا